نافندن و چنیارونه تیوی دما خوش به بینرین هجا بویرین که دناوا روژه ده قومی نمیش ورد بلتنا داویا روژه ده اشکش بیتیم لباخوزی یادکه و روشلات گنداورین دیرا زوری شریک دنابرا هزین قصدی اوچتین داعشی ده باوک دجواری دوام دکه ده درباری ویه که دجی نواندر راگاندن و چاپمنیا قصدی بیلانچوها 24 ساعتین داویه شکره کرد ناوند داخلانی خود آگاهی پارو کرن شروان قصدش گلک انیان و ایریشی نقطه این چتین داعشی کرن ده پیش ده چونا شروانان ده گلک نقطه هاتن آوا کرن چتین داعشی خواستن ایریشه که دشبر لسر نقطه این شروان قصدی بکن لی ایریشاوان به برسف داینا شروانان تیک چون ده انجام وان شران ده 43 چتین داعشی هاتن کشتن جنه چارتیا چتین داعشی جی 8 چتیان خواه کشت لنیزی نقطه شروان قصدی خواه تقاندن ده انجام ایریشا خواه کشی ده 4 شروان قصدی شهید بون و 8 شروان جی بریندار بون هر وها ایرو جعالی قصدی و حطبو راگاندن که نزی 500 چتیان خواه رادستی وان کرنه لگوری آگاهیان به دهان چت جوان بیانه به وی که هجمارا چتین که دناوا 10 روژین داویه ده خواه رادست کرنه درد که به نزی 4500 چتیان ده سال 2014 ده چتین داعش وکه هوان بسر شنگالی ده گرتن و به هزاران کس رواندن چتین افزاروک جن او کال هر دراکو دایر کرنه گراندن همو جورین هویتی لسروان کرن تاوی همو زحمتیان لبرخواد دن و تنی لبندا روشک وکه ایرو بون بله شروانین قصد دو زاروکین دنین ایزیان این شنگالی جه تاریکیا چتین داعشی رزگار کرن تشتك بشنغالي هاتيا؟ نه تشتك نهاتیه شنگال نه باشه همو هیوی آونه شروان قصدی هم لآلیه کی پینگاواتیک برنا داعش دوام دکه هم جی کردین ایزیدی رزگار دکن اف جنو زاروک چتین داعش او دو طبقه 1014 ده جه شنگالی رواندن دوان دمین داویده شروانان هجماره که مزین ایزیدیان رزگار کرنه نه کس لمالا ایزیدیانن و در دورا شیز جی رادستی مالباتی وان هاتنه کرن هری داوی جی شروانین قصده دزاروکین ایزیدیش با غوزی رزگار کرن ناوی وان هر دوزاروکان جی ویام و ریزانن جبر کرنین هوانه چتیان ویام زمان خویدایی که جی جبیر کریه لیتوی هر تشتی جی ویام و ریزان چند گوتن هنه جبیر نکرنه خب بیجه تشتی تزانی بیجه؟ تشراني قنجين دواناش بیرا نکریه؟ یان بيتشنا بي واه و تو چه زانی؟ سكينينا تشتی گنینا؟ چتش بو کردتی آوان پی بدن جبیر کرن حتا ناوی وان جی گوهرتبون ناوی ویام کرن عبدالرحمن و یه ریزان جی کرن علی ویام 4 جاران جالیه چتیان و هاتیه فروتن وان هر دو زاروکان دیار کر کو وان گلک ظلم و زورداری جدستین چتین داعشی کشاندنه دما کو بلا فرن البارگه هین چتیان دیده چتی لگل زاروکان هات کشتن و زاروک جی رویان ویام جتل بنات آشنگالیه و لچارنو سمالبات خویا کو چتیان او رواندنه دپرسه و دخوازه دزوترین دمیده و گرشنگالی ویام بوان گوتنا شنگالی تینه بیرا خواه تذكر حوشنا بيتنا والدكان اللي عند بيتنا وبتتذكر مو كل شيء مو كل شيء بس بعض الاشياء هيك يعني الاماكن اللي كنت بتعيش فيها ریزان جی جهردان آشنگالیه و چیروکاوی همان چیروکاویامه دخوازه لمالباتا خواه وگره فون مو؟ ايه بدنا نشوفه ها؟ انا بدي اشوفه بدك تشوفه لك وانت رضا؟ انت كمان ايه بتقولوا لهم شيء؟ بقول لهم بدي اشوفه زاروکان کیف خوشی خواه برزگار کرنا خوش چتین داعش نشاندان طلعنا من ارض شورمندی ریوبریا خواسر بدرانچیا کرد دیار کرد که وی تکبرنا داعشی هرمی دربازی پیواجوه که نو بکه او گوت دوی ولاتین هفکار جویه که را آمده بن او ریل پیشا ایریشن لسر هرمی بگیرن هر وها چیا کرد دست نشان کرد که رژیما سوری هینا جی دیالوگان را نوکریه بدرانچیا کورد تێکیلداری شەڕێ لە دژی داعشی و پێواژووە پشتی وێ بەرسەفدا پرسین ئاژانسا رویتەرزێ چیا کورد دیار کرد کۆ سەرکەفتنا لە باغۆزێ وێ گاوێک بەر بە پێواژوویەکە نو vebe wiha got
جبو ناسکرنا ریوبریا خوسر و کد و تکوشین بکن و بگهیجن چارسریه که آشتیانه جبو آلوزیا سوریه لبل حتی نها جتی کسی حتی جهفکارین ما لدجی داعش جی هلوستک زلال جبو وی مجاری در نکتیه هولی. چیا کرد اشارت به پیوندین ریوبری جی کر و دازانین کو خباتین دیپلماسی و لسر اساس خردکرنا پیوندیان به هفکارین اوروپی و دولتین یکبوی امریکا و هن دولتین دین ای شر داعش دکن ببه. شیورمند ریوبریا خوسر دست نشان کر کو جبو ریل پیشیا وگرا داعشی و ایریشین دجمنان آنکو ترکیه بگرتن دوی ولاتین بیانی به جنوب خردکرنا بنسازی و خردکرنا آبوری را آلیکار بن. شیورمند ریوبریا خوسر بحثا دانوستاندنین برێجیما سووریایê re jî kir û ev tişt anî ziman. Diyalog birêcîmê re hate asten kirin ji ber ku ew ji vê yekê re nevekiriye. Daxuyaniyên dawiyên rejîmê hêviyên diyalogê qut kirin û ev yek dibe rewşeke xeter bi xwe re bîne. Nûnerî navneteweyî yê Sûriyê Geir Pedersen têkildarî stratejiya xwe ya li Sûriyê axivî û got qesede faktoreke serekeya o divê rola wê ya siyasî were nîqaşkirin, biryarên werin girtin jî divê ji hundirê Sûriyê bin. Nûnerê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pedersen têkildarî rewşa aloziya Sûrî bersiva pirsên Rojnameya Şerqal Ewsed da. Geir Pedersen ê cara yekê ye bi erkê xwe yê nû daxuyaniyekê dide ragihandinê استراتیجیا خو لسر چند خالان اشکره کر. پیدرسون دست نشان کر که هزین سوریای دموکراتیک قصد فاکتورکی سرکت باکور رجلاتی سوری دیا و رولاوی سیاسی دوی ورنی قاش کرن. جخوا مجلس سوریای دموکراتیک جی جبو چارسری آلوزیه پروژه ناوندی دموکراتیک پیشکش کریه. نونر ناودولتی جبو سوری اشارت به شر لدیجی داعش کر و هاگت. تکبرنا داعش لسر عردین زیکا لبلد و ام هرکس زانبن ابنای واتیات نکرنا داعشه. بگومان پیداکرنا چارەسەریە کە گشتیج ئالۆزیە سووریرە و ڕێ لە پێشیا vegera داعشê bigire. Niha jî qesedê şerê li dijî Daişê didomîne û dideme nêz de wê hebûna wê ya çekdarî bi dawî bike. Lêbelê qesedê te qez dike ku bîrdoziya Daişê û şaneyên wên veşartî li herêmê hene. Ji lewra têkoşîneke dirêj ji bo tunekirina Daişê li pêşiya wan e. Herî dawî jî hevseroka Mesedê Emîna Umer dest nîşan kiribû ku heta Daeş bi temamî neyê tunekirin wê pêvajoya çareseriyê nepêkan be. Geir Pedersen işaret bi girîngiya avakirina komîteyek destûrî kir û diyar kir ku xebatên wan ji bo vê yekê didomin û ev tiştanî ziman. Di vê heftê gihiştinek derbarê desthilatê destûr hilbijartinên bi serpereştiya netewên yekbûyî, ewlehî û tunekirina terorê çê bibe. Têkildarî biryara 22 pêncî û çar a netewên yekbûyî jî Pedersen destnîşan kir ku erkawî duwarê biryara navbûrî de ye, ew jî sazkirina destûr û hilbijartinan e. Lêbelê pêwîst e tu biryar di encama danûstandinan de neyên girtin, ji ber ku ev yek bi serweriya Sûriyê vegirê dayî ye. Herî dawî jî nûnerê navdewletî ji bo Sûrî balkişan ser destwerdana hêzên derve ji Sûrî re û ev hişyarî da. Pênc artêşên weke Amerîka, Rûsya, Îran, Tirkiye û İsraîl di Sûrî de hene. Eger ev hêz di hev biqelibin, wê şaştiyên mezin derbikevin, encamên nebaş bi xwe re bîne û wê gefê li aramiya herêmê û cîhanê bixwe. Ji lewra divê em nehêlin rastî hevwerin û xebata me ya sereke beh. Hejmara koçber penaber û malbatên çeteyên Daişê di kampa holê de zêde dibe li gorî agahiyan tanha hejmara malbatên çeteyên biyanî gihiştiye derdora 7000 kesîm. Li kampa holêya li başûr Rojhilatê Hesekê heta niha bi hezaran malbatên çeteyan lê hatine bicihkirin. Hejmara giştiya koçber û penaber û malbatên çeteyan gihiştiye 65124 kesan. Di nava van 6000 de 251 kes ji malbatên çeteyên biyanî ne. Berpirsê Komîteya Têkniyan a Kampa Holê Nebil Hesen dazanîn ku di nava kesên li Kampa Holê de malbatê çeteyên ji Sûriye û Iraqê jî hene. Nebil Hesen diyar kir ku ew di nava kampê de têne ferskirin û malbatên çeteyên biyanî jî kampên taybet re têne şandin. Hesen daxuya kirin ku ji ber hejmara zêdeya koçberan rêveberiya kampê niha du aliyên din jî amade dike.
لدشی تجریدا گرانیا لسر ریبر اوجلان هر کو دچه برخودان مزند به برخودان لیلا گوین آل دشی تجریدا لسر ریبر اوجلان دروشا 126 دیه لعالیه کدن برخودان به هزاران انگریتین دیگره ویده جی به اصراری دوام دیگه دستک داین او پشتوانیا به برخودان رژیه هر کو دچه خورد به. برخودان افسروکا کجدی لیلا گوون حال دیجی تجرید کرنا ریبرو جلان دست بکریه دروژا 126 مینده تاوی چالاکیا گوون چالاکیا گرتین دگروا برچیبون دیجی به بریارداری دوام دیگه چالاکیا کما گرتین اول کو 16 کانونی لگرتیگه هندست بکر 88 روژن دوام دیگه یکی آداری جی لتواهیا گرتیگه هان گردین جدوزا پککی و پاشکه دست بگروا برچیبون یا بیدم و بیدور بگر کرن دروژا 13 سه آدارجی پارلمنتر HDP آمده در سمداگ و 5 اندامین HDP کتن گروا بیدم و بدور وگر. 8 آدارجی پارلمنتر HDP طایب تمل و مراد سارساج و 2 ولاتین دنجی تبلی چالاکیا در سمداگ و 5 ولاتین دن بون. صداتا کیم جی پشتی هاد بردان لمال خویل ایله چالاکیا خو دروژا 57 و گربت اکتیرن جی دروژا 58 ده لنافچه دیریکی مردین چالاکیا خو دومینه. کجالیلا گوون سبیحه تمیسکان سردانا چالگرین لآواهی HDP کر تمیسکان دیار کرکو دایکاوی به مورال و دوی باوری دیا کوهونه بسر بکوین پارلمنترین HDP جی دربار روشا تندرستی لیلا گوون ده آگاهی جی کجاوی تمیسکان گرتن لالیه دن پشتگیری بوان چالگران رجی و نرازیبون لدیجی تجرید دوام دیکن پارلمنتری HDP بره سر سوره اندر دست نشان کرد تجریدال امرالیه تنی به امرالیه نسی نوردار کریا دهمان دمیده دیوات هیاتونه کرنا هیویا جبو پیش روژه هفپار دموکراسی و آشتیه. لبرگرتیگه امردینه جی HDP خواست که داخویانی بده لی پولیسان دستور ندان لبرگرتیگه هی داخویانی ورداین پشتر پارلمنتر HDP امردینه ابروگونه آخوی و گود دستور ندان ام لبرگرتیگه هی داخویانی خو بدن اب نحقوقیه اب نزیکاتیه که کیفیه پلاتفورما جنان آهورامی یا لحریم کردستان فدرال جبو افسروکا کجدی لیلا گوون نامشاندن. پلاتفورما جنان دیار کرن کو چالاکیا گوون هیوی آزادی دیده جنان و گود حتی کو گلی ما دوی برخودانه ده بسر بکوه امیتی کوشینا خواه بردوان بکن. هر وها روشن بیر و هنرمندان جی بانگ لحکومتی کر کو جبورها کرنا تجرید تف بگیره و گوتن برخودان تنی نیالی لگوونه دوی به برخودان همو کسین جبو جیان کمروانه تیدکوشن. تیمین طولهلدان ین شهیدیا گر و شهید زریان بداخلونیه که راگاندن که هلیکوپتره که 11 سباتی لستانبول کتی خوری جالیه هزینوان و هاتیه خستن تیم دیارکر که چالاکی لدش تجرید کرنا ریبر اوجران او پشتگیرین به چالاگرین گروا برچیبونی را هاتیه لدار خستن. تیما طولهلدان ین شهیدیا گر و شهید زریان ده داخلونیا خود وها گوتن درونه که لپروانه هلیکوپتری هاتیه خستن او هلیکوپتر به ورنگی هاتیه خستن ده انجام وی چالکی ده 2 سرپیل و 2 سرباز هاتنه کشتن. چالکی جبو پشتگیریا بگیروین برچیبونه او لدشی تجرید کرنا ریبر آپو هاتیه کرن. رایدارین دولتا ترکیه ادعا کربون که هلیکوپتر جبر قضایه که کتیه. هر وها انجام چالکین تیمین طولهلدان ین شهید خمگین روش او شهید فراشین سیدار این محاسباتی جی هات راگاندن. لگوریوی لآمده دمهن جدا ده 11 دکان او کارگهن AKP یان هاتنه شوتاندن. لسیتا خان مارکتین بیم هاتنه شوتاندن. لآمده خباتکارین PTT او سیخور او هفکاری جا AKP را دکرین جی هاتیه جزا کرن. برخودنا چالاگرین گروا برچیبونه لباشوری کردستان جی دوام دکن چالاکیا ناصریاز دروژا خویا 113 ده ایرو هفسروکی کنکی ریبوار رشید جی دناو ده شانده کیا کنکی سردانا یاغاز کرن لسلیمانی او وارگاه شهید رستم آجودیا مغموری جی چالاکین دوروگر بوارگیرتنا کومی نوجی دوام دکن. برخودان اندام نونرتیا HDP آل باشور کردستان ناصر یاگز دروژا 113 دیگه. ناصر یاگز هر کود چه روشاویا تندرستی خراب دبه. لیتا ویوه که جی به اصرار کو چالکیا خود دوام بکه. شانده یا کنکیا به سروکاتی هفسروکی کنکی ریبوار رشید سردانا ناصر یاگز کرن. ده سردانه در ریبوار رشید بالکشان سر برخودان چالکوانین گروا برچی بونه و گوت
سازی و دازگهین اوروپی جی چالکیا گرeve و تجرید هایدارن و باندور لوان کریه. کم جی بین رازیبونین آلین دموکراتیک و مخالفه هیه. لسر ناو نونرتیا هدپی جی موزین گونش خیرهاتنا هیئته کر. چالکیا گروا برچی بونی دور وگر آل باجار سلیمانی هاتیه دست پیکرین دروژه هشتون هاندهیه. کوما 45 کو جوالاتین هر چاربشین کردستان پیک دهات چالکی دورگرتنه. لسر ناو کوما 45 نویسکار روزنامه‌گر حسن جودی آخوی و گوت گروا برچی بونی چالکیک نتویه. چالکی لهر چاربشین کردستانه لگرتیگه اول دروی ولاجی دومه. چالکی هلوارگاه مخموری جی کدروژه هشتو هشتان دیه بکوما سهمین و دور هاته گرتن. لسر ناو کوما 29 دکتر محمد انور آخوی و گوت هر کرد کلوکو دارید به بلا به پیوسته ارکا خواه یا مرووی ولاد پاریزی و نتوی بجهبینه. انداما مجلس اشتار فضیلت توک دروژه 53 ده به بریارداری خورد چالکی خواه بردوام دکه. چالکیا 14 کردستانی ل استراسبورگ فرانسه جی اف 87 روزن به اراده که خورد دومه ایروژ گلک ولاد پاریس او هنرمندان سردانا چالکگرین ل استراسبورگ کرن چالکگرین ل ویانای کو اف 41 روزن ده گروی دنه گوتن لدش تجرید بدنگی مرنه کردستانی او دوستین خواه ین ل مارسیلیا فرانسه جی چالکیک لدار خستن. چالکیا گراوا برچبونیا بیدم و بیدور وگر آچارده سیاست مدار و اکتیویستین کرد آل استراسبورگی و امام شیش ایلیکالار در روژ 87 ده دومه هر تچه روش چالک وانین گراوی نباشت به لی چالکی به بریارداری دوام دیگه. هنرمندین کرد انجا آلمانیا و ولاد پاریزین جی سویسرایه سردانا چالکگران کرن کسین سردان کرن گوتن دوی برخودان ورا خورد کرن و مزین کرن. CPT و کنسیا اروپایی لدیجی تجریده بکوین تفگره دخوازامه شکاندنا تجریدیه دوی هرکس خودی لچالکگرین گراوا برچبونه درکوین. هروها چالکیا سلطان یگید و شوان اغوغلو یل پایتخت آبوستوریا ویانه جید روژا چلو یکاندایه. بجیشکن کو کنترولا تندرستی یا هر دو برخودی راندکن دیار کرن کو پرسکریکن بیخوی ایشاندنا سری حساسیت جبردنگ و کیمبونا تانسیونه لچالکگران خویاتیکه. حتی انها 7 کیلو لخوا کیم کرنه لیج آلیه مورالی به مینا روژا دست بیکنه. هر دو چالکگران سلاف جلیلا گوون و همو چالکگران رشاندن و بانگ لکردستانیا و دوستین وان کرن کو روژا 16 آداره جبو بیر آنیرا کمکو جی حلب چایه تولی مشال ویانایه ببن بگوتنا برخودان جیانه بیدنگی مرنه خافتنا خواه بداوی کرن. با ارمانجا شرمزار کرنا تجریدا گران آل سری بر اوجلان و پشتگیریا برخودرین گراوا برچوبونی را لباجار مارسیلیا یا فرانسایی چالکیه کادل دارخستن. جنان دا چالکیه ده به هزاران بلاوک درباره چالکیان ده بلاف کرن. و بانگل دولت اروپایی کرن کو سختل ترکیه بکن و داخوازن چالکگران بجهبینن. تجرید لسری بر اوجلان او گروین برچبونی ین به پیشنگتیا لیلا گوین ده رونشتنا مافی مروان ین نتوین یک بوی ده بو روژف چلمین رونشتنا مافی مروان ین کنسیا مافی مروان ین نتوین یک بوی کو 25 سبات لنویزگاه نتوین یک بوی یا جنوی دست پیکری دوام دکه. درونشتنا ایواری ده سروکی ناوندا مافی مروان آکردیا جنوری محمد ایلکان آخویم. ایلکان بالکشاند لسر گروین برچیبونی ین به پیشنگتیا هفسروکا کجده لیلا گوینکو لگلک ناوندان دوما او بانگا کتنا تفگری لکنسیا مافی مروان آنه توین یک بوی کر. ایلکان وها گوت از دخوازم بالا کنسی او راپورتورین تایبت بکشنم لسر ایریشن دولتا ترکین لدشه گلی کرد. لگرتیگهین ترکیه نزیکاتیه که خراب و دژی مروفی لگرتین سیاسی ین کرتین کرن. میناکا ریزار عبدالله اوجلان کو جسالا 1999 هم و لگرتیگها امرالی تی تجرید کرن جسالا 2001 و نکاره مافی هفدیتنا تلفونی یا با پاریزرین خواره بکار بینه. جسی سالین داویه و به تمامی دبن تجریده تی هشتن. ایلکهان بانگل نتوین یک بو کرو ها گوت جبو کسین دیگره ویده برچیبونه دنه مرن دوی داخوازین وان مروان کو بدنا وان جبو مرن رزاندنه ورن قبول کرن. دوی نتوین یک بوی لدیجی وین حقی او اشکنجی بکه و نوا تفگرین. جهل بجارتنا هرمی یا لترکیه را تنی 18 روشمانه به نزیک بنا هل بجارتنا هرمی را کار او خباتن هدف جی زیده دبن
Hevserokên giştiyên HDP sezayê temellî diyar kir ku ew ê di hilbijartinê de zêdetir şaredariyan bi dest bixin û got em ê bi xurtkirina demokrasiyê herîmên pêşiya Tirkiyeyê jî vekin. Her wiha Pervîn Boldan jî got gelê me bi biryara ku dem hatiye êdî em Erdogan ji desthilatdariyê daxin. Li Tirkiye wê di Sûriyekê adarê de hilbijartina herîmî were li darxistin, Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî bi vê armancê lez daye xebatên xwe. Di vê çarçoveyê de hevserokên giştiyên HDP bê navber mîtîngan li dar dixin, bi gel re dicivin û rastî eleqeyek mezin tên. Hevserokê giştî HDP sezayê temellî di civîna eşkerekirina projeyên namzetên HDP'ên hevşaredariya bajarê mezin a Amedê de axivî. Li gel temellî nûnerên îtîfaqa HDP ya Kurd namzetên hevşaredariyan û gelek kes amade bûn. Temellî di civînê de axivî û got em bi feraseta demokrasiyê diçin hilbijartinê. Tecrübeya me berê heye û em bi hemû dînamîkan re parve dikin. Her herêm bi xweseriya xwe rêyek wiha vedike. Em ê bendewarî û pirsgirêkên herêmî paşguh nekin û ji demokrasiya herêmê venegerin. Rêxistina HDP Amedê danezana hilbijartinê ya ji bo Amedê eşkere kir. Di danezanê de gelek projeyên ji bo jin, zarok, xweza û aborî hene. Laliyekî din hevseroka giştî ya HDP Perwîn Boldan jî li navçeya Karaçopan a Erzerûmê ji gel re axivî. Perwîn Boldan diyar kir ku bi vê coş û moralê wê HDP di hilbijartinên xwecihîyên Sûyekê adarê de bi ser bikeve. Boldan anî ziman ku haya gel êdî ji her tiştî heye û got êdî dem hatiye ku Erdogan ji desthilatdariyê werexistin. Em ê bi hev re bi ser bikevin. Em ê navçeyên Erzerûmê careke din radestî gelê xwe bikin. Müzakerên endamtiye ya navbera Yekîtiya Awropa û Tirkiye bi erêkirina rapora Tirkiye ya li Parlamentoya Awropayê hate rawestandin. Piştî gotûbêjên li Parlamentoya Awropayê hate kirin û şûnde li gel erêkirina rapora ketîperî ya amadekarî müzakerên endamtiye ya Tirkiye ya Yekîtiya Awropayê hate rawestandin. 622 wekîlê tevlî deng danîbûn. Rapor bi dengê 307 wekîlê hate erêkirin, 109 kesî jî dengê red, her wiha 143 kesî jî dengê bêalî bikaranîn. Parlamentera Holandî û raportora Tirkiye ketîperî ya duh di gotûbêja li Parlamentoya Awropayê de axivîbû. Ketîperî balkişan dibû li ser binpêkirinê mafê mirovan pêkanînên derhukukî û antîdemokratîk û hêjmara kesên li Tirkiye hatine girtin ji 100,000 kesî derbas kiriye. Perî bi bîr xist ku ji bo rastkirina rewşa Brüksel û Strasburgê li gorî pêwîst rexnene hatine kirin. Ji bo rawestandina müzakereyên bi Tirkiye re Koma Demokratîk a Xristiyanan pêşnûmeyek pêşkêşî parlamentoyê kirbû. Berebînerên hêjan û çermeyên dawiya rojê li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta sibe bi nûçeyên nû em li pêşiya we bim bibînin di nava xêr û xweşiyê de. Her şad û baxtewar bin.